Adda kamin karuba. Adda kamin karuba. Adda kamin karuba. Karuba, adda kamin karuba. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingateg, tay nga Ilocano. Agman-maneho, agpatpaturog kay kadiwabi, agdaldalos ti tawa, agkirkir ti kusina, agmasmaseta, agmulmula tinatang, wenno agululdag ka, agtugtugaw, agmulmulang leg, agkot-koting-ting titila adda wenno nyaman na po nga maobra, kayat bilang ipakamu nga adda kamin karuba. Wen launay adda kamin tapno yegmi iti may kasangapulo ket siyam, wenno may kadus kada 19 nga Spanish na ay may kasangapulo ket siyam ti Ilocano na nga episode mi apo dito lang po KPRP Pinoy Power Radio, the most powerful radio station in the state of Hawaii, broadcasting live with 10,000 watts and 650 kilohertz AM band, with our mission to educate, to enrich, to enlighten, to entertain, and to empower. Kaya takamora na pati 4 decade daw with yours truly Manong Jun Zariales and Ken Kanakan John Mark Pastor. Para itimay sa manin apong oras ngayon tayo panagiiniliw panagpapadamag kan na dumapay nga pasapasama kitibiyag ni Ilocano. Nga root yung mga apong nga sonata mi isagot mi kada kayo. Dinggem ubiyag ko, dinggem tibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyag. Dinggem tuy asog, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan naginili. Siyaman. Dinggem tuy gutom, gutub tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, puso pumay payapay, tapnon maet-eton, iliw ken senay. Ililiwek di karinyuli, ayat di damdamu, tinayrut ngaraku, abuyugan tias asug. Ililiwek di agat na samsam itngem tagapulot, asa bayang tiap apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng magtitileng itilapayag, umaikan no biyag ko, mailiwag kulay ken ka. Dinggem ubiyag ko, dinggem tibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy asug, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan maginili. Dinggem tuy gutom, gutub tuy pusok, ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok pumay payapay, tapnon maet-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti karinyuli, ayat ti damdamu, tinayrut ngaraku, abuyugan tias asug. Ililiwek ti agat na samsam itngem tagapulot, asa bayang tiap apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng magtitileng itilapayag,
no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti dangdamon. Tinairot nga arakop, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti dangdamo. Tinairot nga rakop, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot. Asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot. Ay, sonata po na Pulwan, tagapulot, kaya apo, Diyos ko, kita man lang di ayan tatata, sa balin, environmentan. Nagkuko po kumutimay ko. Ayan, ingkay ko maapo makikita, itatangkan ito dagiti pagayam ikot sa balin apo ti ambience men. At kami na po iti nalami is air condition apo nga studio. Ayan, kata kita man lang kubo lang tayan ta idi nga metatan gapo apo kadagiti napapateg nga sponsors me nga especially the For Decado Production Incorporated. Impata der na kami apo ti studio tapno ahang kami nga marigligatan kanu apo nga ag broadcast akan kansion ti Facebook and the like, especially DJ YouTube makikita da apo nga apay nga kanay nga rabi iti eksena yung agkang kanta ko na da ikat ko nami uray mi pa apo nga makaturog dagiti asaso dagiti dingwen nga agtataol dagiti lawablabas nga motorsiklo sa kami mabalin ag-recording taawan na po ti studio mi. And then they came up with a plan nga patadar ti studio and nga po kadagiti nga gagayam tayo agyamang kami kada kayo apo iti panagtitinulong yung nga maadan kami mat iti studio mi apo na nagpintas pa mabalin ibati mi natati gamit mi dituyan so awan ti effort nga maturugan iligpit ti ang gamitin kat syempre sa balimat apo dagiti sponsors mi dito programa mi at da kaming karuba first on the list agyaman kami kayong kakapsat Alex and Annie Bayudan of Alex Video Service featuring Blu-ray technology. And for your reservations and appointments, please get in touch with them at telephone number 808-284-1181. And of course, Dado and Angel Lamug, Uncle Bonnie and Euphemia Collado, Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa. of course, our very own supermodel, Janelle Megan Rosalind Anderson, and she's promoting Sportive International. And of course, ito mahal John Anderson and Manang Amy Ortega Anderson. Ayan, iti CEO apo iti KPRP Pinoy Power Radio. Ngarod, may sabi nga sonata nga intay amirisan apo. Kuna nang ngarod ket nagrigaten aya apo ti agmay maysa. Kuna na ding sonata isong agmay maysa ka ti biag kas king kabalong ay ket sumarak ti kataktak ko na inay mo. Dapat ka duwag. Pili ka balay ko. Nagrikten ako ti agmay maysa kan kanayon laeng nga siiliwaken ka alang aruden biyag ko di nakagbaybayan tanalpas ko ngayon karinga di kan lipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak unilam to'y pusok tagimuran ni ayat init ulang jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko nga nairide pag nagparang adagos taladawang kaniyak ibumbok mo nga ruden tidirumi ayat tanan namek maminsan pa'y tisambit ni ayat.
Sikhamay ako ket ipangagnak uli lang to'y pusok tagimuran ni ayat init mo lang jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko anairidepak nagparang adagos taladawam kaniyak ibugbog mo nga ruden tidiruni ayat tanan namek maminsan pa'y di samit ni ayat ibugbog mo nga ruden tidiruni ayat tanan namek maminsan pa'y di samit ni ayat. Dahil ang dapat yung muna pa sa programa mi kitag subli kami kalpasan di sumag mo nga palagip Kanito. Okay, we're back with our program Adda Kamin Karuba in your soul with your Manong Jun Seriales. Ken kanakan yo John Mark Pastor. Aha, nga rod. Sumaruno apong kansyon namin para kata kayo. Para mat katigiti agdo-ado iti kaingungot na tibiyag nga kuma. Aha, agrigat pa iso natin kasaunay. Ano, iti Tagalog ay kat patunayan niya ang kanyang pagmamahal. Iti Ilocano mataka rumbang ano ti patunayan nun? Patunayan. Patunayan. At ito manan apo ta mablang-blang po. Panaknakan? Panaknakan na kumawan. Panaknakan na iti panagayat na babaeng katigitiar aramid apo nga. Siyempre, hanga kilong ako na diretso. So, dahil tartaligagaya na datay, abalasang painaput mo nga yan. Magandang nga irok mo'y manang taayat mo. Diyan kaya't ang mapilit, di puso ka mang sumbatken ka. Masapong nga paneknekan, asikat ay napudno. Tapno di maikanang to'y ayat ko ken ka. Ket no puno man ang gaita, ayat nga'y dagdatong mo. Urayan amariing, day to'y riknag. Barbareng nuwag tanto, metlang mauray mo. Salwadang tutoy ayat, tatamno di marsaan. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno lawan dua-dua, itirak-rasak. Buklen tak hinaslat, narapaak. Tapno na yan tak nanayo no ano matap. Nuganggan nga irok no'y
Diyak kaya't mapilit, tuy puso kang magsumbat ken ka. Basa pula paneknekan, asik patay nagpudlo. Tapno di maigalang tuy ayat ko ken ka. Ket lupod no managay ta, ayat ngay dagdatong mo. Urayan amaring, day tuy riknat. Barbareng no at danto, met lang nauray mo. Salwadang tutoy ayat, tatapno di barsaan. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno nawan doa-doa, itirak-raksak. Buklem tatinaslat, narapap. Tapno nayat-nayat, taag nanayuno ano matap. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno nawan doa-doa, itirak-raksak. Buklen tatinaslat, narapap. Tapno nayat-nayat, taag nanayuno ano matap. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno nawan doa-doa, itirak-raksak. Buklen tatinaslat, narapap. Tapno nayat-nayat, taag nanayuno ano matap. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno nawan doa-doa, itirak-raksak. Buklen tatinaslat, narapap. Tapno nayat-nayat, taag nanayuno ano matap. Tapno nayat-nayat, taag nanayuno ano matap. Aha, datang di sunatan na Paul 1, tartari gagayak nga may payapo kadagiti babae nga tartari gagayan na unay tinapod nung ayat. Apay sino kadya nga ti babae nga hanakayat itipod nung ayat. Talagay ko awan. Ket ulitin niya po tigyaman kadagiti sponsors iti programa mi ditoy KPRP. We have Alex Video Service featuring Blu-ray technology, and for reservations and appointments, please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. Apo, mapados ko kumamot tikas na nga teknolohiya. Ayan, what's Blu-ray? Nakalawlawag. It's a kind of disc actually. Sa bali ti hanlang nga basta-basta burn disc natin sa bali nalawag iso na pang high density nga kumpunada. And of course, Dadoy and Angel Lamog, Uncle Bon and Annie, Annie, Collado, Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa, Supermodel Jonel Megan, Rosalind Anderson, and promoting Sportive International, and Tito Mahal John Anderson and Manang Emmy Ertoge and Ortega Anderson. Sa uka mo nga mga saw, di pa ikit nalipata kung di ibagakon. Nga ro po awan ti programa min awan da kita nga kaka-importante nga generous sponsors may nagtultuloy na taapo nga mangmangtad iti biyaya blessing wenno parabor kada kami. So nga dagiti dagantat na apo nga mangtad mo ti agi-sponsor kahit kukuma nga isawan agi-sponsor kada kami. Paki-get in touch lang apo ni Manang Emmy tatno kumatid dugpay ti listahan dagiti sponsors tayo ken bumayag pay apo iti programa tayo. May sabi nga sonata para kadagiti mo at lalaki nga kanay nga ibabaw ni bago na agad-sapay lang kumata dumteng ti panawan nga na kay ibabaw ni bago yon agdisnudo kayon kas kuna na da ito isonata. Natumpalit tiara pa ako ang mga sawan. Itikap-kap nekak analap sa araw maramba. Ulam dis nga buok ramramay na kiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris rapan usipin na lambaga. Sumati altar ay nagswerte akong kunada.
Bisang titrahe na butaw tibugom na ay nakalapana. Kastala iti biyang makatawin mga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuimet ti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti paraangan ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman payag labagat kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silad ka ingkaman kalanga ingkaman. Ay nagla ingkaman. Tiara pa po ang mga asawa. Angin sa balimit hindi turong jak ni namnama. Barbareng nawaliw anos kandungoy pa ay kulat ka. Tawen man naglabas isulat at manmandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti paraangan ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman payag labagat kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silad ka ingkaman kalanga ingkaman. Ay nagla ingkaman. Oh, aman. Sang kabaon na tilakay na. Damo kay masauna nilakay na. Natulungan diyara pa ako ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan-ayat inan ano saklata. Siya kung dinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Tapos kini ayat na takdarakon iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman paya agsagat ti paraangan inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman payang labagat kalpasan nga inakirkiran kusina ken silad ka inakman aklanga inakman. Ay naglaingakman. Inakpay sunduan dagiti anak ipagbasahan. Inakto payag palengke. Inakbalunan dagiti agrarap kadag siksik ka. Inakpay akasan dagiti nilabaak. Inakpay tarum ng tay gripo to sakto mo ala marigatan niya agsado. Kan inakpay iyaban ni Lor nga manicurista ta. Makaduminggon ti cutex di bakat. Inakto pay jedaya. Inakagayab. Iti mangagas sa damot ton. Gagatil na ni John Mark. Aha, may isang karta po nga latawan, iti na disnudo nga asawa da ita. Kalpasan nga kanayon da ibabawon isuna, agat dumteng tika nito nga, isuna mismo tagpresenta. Innakon. Ammo masapol nga ipaunan. Apo, wala naguyag. Ngarod, dito na po iti mauding nga sonata para iti may kadwa nga paset. Kaya agsubli kami para iti may isapay apo nga Ilocano portion dito programa na poluan. At da kami karoba. We will be back.
subli-subli apo ti 4 decade do ti programa na pangaluan. Adda kamin karuba. Correct balong ket padasin naman iti subli iti una nga panahon. Wan iti ubing agpailaeng ket dagitoy iti kansyon nga mangmangeg ko kadagiti babaket ken lalakay. Isuda mo tek kabanwari di ket ubing agpailaeng. Ket apo nagsamit laket ti panagkansyon dan no kastoy nga ayog itinda ipangeg. Nako awa nagpaiti. Ending aman o inas ket ingka kad mangregna kadagitoy nga unoy ko gumaw gawawa amwem nga tuy ayat nagtaod gapuken ka tasikawan sa bali kinayaw manday tuwirik nga apay day tanaken agmayin ken mangdua-dua when ipagarot nun sa arab-rabaken ka saan biyak ko punasem day kadwa-dwa tawanan ti ay tayatek no dilaeng siksika. Dagiti ti ako dagiti agkang kantay di talaga mo nakaparot saya da Tatangayan. ay ka makikita amin nga di mga hangamayan nato pun kadagiti kan kansyon ibaglaki din tata ti 4 decade do ako nga mga isubli kadagiti nga sansanata. Tanaken agmayen ken mangdua-dua when ipagarot mun sa arab-rabaken ka saan biyak ko punasem day kadwa-dwa tawanan ti ay ayate no dilaeng siksika tawanan ti ay ayate no dilaeng siksika. May sabay nga sunatay iti biyag iti agdamamot na po ang panawan kaya no problemado ti may isang tao aginhumon ti arak naulpi adawen ti simbang bay kanya sikatay nagaw nangan yadayu dito'y den na nabayag apanawen nga nagiptura dalinduken saan ti sinagaba bayat kaawan mo awan pategday tuy biyag binubuskot oras sa naglemes iti araw barbareng kunak asikatay balipatak
ngamdu naglabesen si kamanentay awagan. Nakasang biag ko tinted mo akalang ama, ta gusto ang payen o uray no pagkatayak. Di mo pinanunod, di imbubus ko nga ayat, nilaksid nagdita puso. Itanem nag-akas nilipan. Kaawan mo, awan patek daytoy biyag. Binubus ko't oras sa naglemes iti arak. Barbareng kunak asikatay malipatak gemno naglabesen si kamanentay awagan. Nakasangbyag ko tinted mo akalang amag, kagustuhan payen nga uray no pagkatayak. Di mo pinanunod, di imbubus ko nga ayat, nilagsid nagdita puso. Itanem nag-akas nilipan. Di mo pinanunod, di imbubus ko nga ayat, nilagsid nagdita puso. Itanem nag-akas nilipan. Naglemes iti arak no apay mat kano dati parigot mo iti biyag nagmaya nga kadindin ng gay iti arak atay talaga mga feeling mo malipatam ti problema no minum ka ti arak ngasundata nakadado apo iti pay lang baryume ay dandani man alam nga dalat ti masasabat mo tang the war nga nabata awa kahit sa amo mo't siguro mapapalaw isuda ta awa mo't sa bali apo nga pagliwliwaan da dito'y baryo lalo dito'y bandami apo dito'y Villa Carmen Ramon Isabela adapay dito'y lakay nga kanayong kumasabat nga apo kasda iso ti are awisen na dagiti kakadwa ng agriririda iso pa'y di mangida ulo lalakayanan. Sinod ni malalaki, no dati medyo natagari nga balayan nga apo nga agpatpatugtog kung na kumagat. Apo uburin na, kasta kasutil dito nga lakay. Iso nga naaramit ko ka, dito yung nga sonata gapo kang kuwana. Iso na inspirasyon ko, ang aming ka, apo talaga laki di nga, awan laki di basit na bartak, apabaan na ni Pagana, awan laki di basit na bartak, adit tating adalan nga isu kalainganan. Ngam mga nabartak nagsingpo mat. O siyempre Naglenga go awir ti ubing ito agiti ubing iti ka. Gite puko na. Puko na permi nga awirin natin kas sa unay apo kas sa unay gatangan natin siryad ta mamakan ngam no nabartakan aglilimbang amin nga karuban kaputat nakaar-ariwawa mo't isunan. Ngarod, para kanya na dahito yung sonata nga inak na putar.
makon uray tanal skun tiyo brakon natari patukon jay taltalon alawen mamarte kakon narwamakon outside di kulambon uray no bagi mun takupuamon narwa magkamat maturog balkon ngem uray no bangking nakon jakpay amon diayan kong alubong iyula amon wapay tukul titingat ko tata nang iwat abakat ko pay parita gay kayak pay makabigbigat pay tagay pangikat ko itiliday takas lamat awalan ser-serbik jay balay tagay alipay parita gay kayak pay makakansyonak pay ipapas ko tumagay tani bakit sermon na di agsarday nakaturpos met dagiti anak kon may salang iti parikot kon tay dakkelang wat ni baget ko tay tagapo mamartekat tay di panak sarsar tengak putak madila mo amin ket madila mo tayo arat lang di katukan mo tagay alipay parik tagay kayak pay makabigbigat pay launay tagay pangikat ko itiliday takas lamet awanan ser-serbik jay balay alipay tagay alipay parita gay kayak pay makakansyonak pay tagay ang papas ko tumagay tani bakit sermon na di agsarday kita nagpartakti oras balong nalpas manti maikalo apa sete programa ka agsubli kami abukal pasan tinit sumagmamanong akan ito palagip kram nabartek palagip alang araw
Okay, good afternoon folks. Welcome to the last part of the show. Kat mauding na paset. Siyempre, gan naet nga sunata apo dagiti sonata nga nagbaling nga paset ti biag ni Ilocano. Nga makasakbay ni Kastar. Pagyaman nami pa apo dagiti generous sponsors ulit-ulitan ni apo. Agyaman kami kada kayo Alex Video Service featuring Blu-ray technology. And for your reservations and appointments, please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. And of course, Darren Angel Lamog, Uncle Bonnie and Annie Femia Collado. Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa. The supermodel Janelle Megan Rosalind Anderson promoting Sportif International. And of course, Tito Mahal Jan Anderson. And last but not the least, Manang Emmy Ortega Anderson. Kan siyempre, no kayo met apo, itagi sponsor dito program. Itat no, umatidog pa, iti oras when no, umadot ti sponsor. Umadot, patidog ti oras, siyempre, agtultuloy, agtultuloy ti aldaw nga da kami dito tangatang, dito KPRP. Please get in touch with Ate Emmy. Ayan. Nga rod, may isang sonata apo, nga makaput nula unay. Live, kuna na ditoy, is Touch and Go. Malpas mong masagidanan, panawa mo. Kuna ni Rupert Forbes. Nobody said life is always fair. Sometimes it clips your wings when you're in midair. But there's a thread between your life and mine. And when you're losing hope, this rope won't unwind. Hold on tight, 'cause life is touch and go. It's sink and swim, but never doubt if you're out on the limb. I'll get the call to break your fall. I'll never leave you even when life it's touch and go, or hit and run. We'll never break if we take it as one. I'm here to stay. I'll pray you know I'll never touch. I'll never touch and go. You'll find there's nothing in the night that wasn't there before. You turned out the light straight from your mind. The monster beneath your bed, the voices in the hole, they're all in your head. Hold on tight, 'cause life is touch and go. It's sink and swim, but never doubt if you're out on the limb. I'll get the call to break your fall. I'll never leave you even when life is touch and go, or hit and run. We'll never break if we take it as one. I'm here to stay. I pray you know I'll never touch. I'll never touch and go. Nagpintas mensahe na tayo tingnan sa natin. When you feel lost, you're only spun around, tumbled and tossed, but never run around. Life is a town full of strangers at best. I'll help you home, God help the rest. Hold on tight, 'cause life is touch and go. It's sink and swim, but never doubt if you're out on the limb. I'll get the call to break your fall. I'll never leave you even when life is touch and go, or hit and run. We'll never break if we take it as one. I'm here to stay.
I pray you know I'll never touch and go. Life is touch and go. It's sink or swim, but never doubt if you're out on a limb. I'll get the call. I pray you know I'll never touch and go. Another great hit po naman sa langga. Girl, you're always on my mind. No matter what the future holds, I know you're there for me. Time is always on my side, and whether it be right or wrong, that's how it's got to be. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're my bride. Sino katamtamay kis iso wala gaya magsarda. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind. Ngarod ka ba? Nagtangmanan, tintay pa nagsisinan. Medyo sakitin tinakami. Apo ti pumakada-kada kayo. Nga manadano ng ti oras. May sala nga oras ngamin. Apo tintay pa nagkakadwa. Ket or numabay kasta. Anam na maimi apo nga inton maminsan manan. Nga Miyerkules, the same time, the same frequency. Dito lang po 6:50 AM KPRP Pinoy Power Radio. At da kami tumanin apo next week. Nga umay umiliw kada kayo. Makipatang kada kayo. Makibinalase kada kayo. Nga rod itid min apo ti maudi nga sonata mi kada kayo. A song entitled Ebony and Ivory from Michael Jackson and Paul McCartney. Nga rod adito yan apo datay Ebony and Ivory saraka lang. Pumakata ka man ba? Hindi ba Stevie Wonder yun? Yeah, Stevie Wonder and Paul McCartney, I should say. Yeah, Michael Jackson. Ebony it's not Michael Jackson. And Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my
keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad In everyone, we learn to live, but we learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, ivory, living in perfect harmony. Ebony, ivory. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad. Everyone, we learn to live, but we learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on the piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, ivory, living in perfect harmony. 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 Nga rod karuba, dagito iti Ebony and Ivory. May isang na taraki, kan may isang natartaraki. Ano lang isip na po daw? Ebony and Ivory living together in perfect harmony. Dito lang po KPRP, Pinoy Power Radio, 6:50 AM, Honolulu, Hawaii. Hawaii. See you again next week. So goodbye and God God bless bless everyone. everyone.